ye kweze mkhuchulwa ndoto uyangizwa vele zwana mkhuchulwa ngiyakuzwa kwesi ngiyakuzwa mkhuchulwa lalela ndoda benzenza ama-calculation lapha ngemali zesonto hayi ngemali zesonto yazi ngicabanga ukuthi ndoda ungcono sishiye imali le ndoda ngoba uyabona lathi ukuthi makunje siku-lockdown isimo sibi akuna income plus abazalwane asikwazi ukuthi singathi kunikelwe sithi sinikela njani kunje uyabona so ngicabanga ukuthi mina kusishare angizwa akula kulahlekelwa ngabazalwane ndoda noma abazalwane bengathola ukuthi imali esishayile thina njengama-members amakhulu siyabe sizathola abanye abazalwane vele ukuphela kwento le ndoda siyabe silabazalwane abaningi kulabantu abaningi abatsha lapha abazasijoyina ngoba ngitsho ukuthi indoda abantu abaningi sebephendukile uyabona uhlupho lolasohlupho oluncane even omaphosa lapha ulele kuwa lapha lemuli yakhe bethanda ngitsho ukuthi bathanda sekozokwatsha u-12 yabona so kokala umaphosane vele besidakwa siyakwazi so ngikwazi ukuthi nxa kudlula lokho vele silabazali silamanye members e-church so ngicabanga ukuthi imali yana nasishare no hayi ndoda ungenzi njalo ngoba lo mdala isawu uswela bese ngimtshelile ndoda ngathi no uswela unjela uthe wena umdala uswela ngimtshelile la ngami bengimcheka njengomdala uthi ukuthi ngizwe ukuthi njengoba i-corona ifikile ukuthi umdala nimphatha njani usafe ngase ngimtshela ukuthi bese mplana ukuthi ngikhulume nawe ngikhushula ukuthi sishare imali le madoda lokho ngisakubona into le ingadlula ukwenza ukuthi noma kuthiwa kumbe ukhona ukusehlela nami lomunye madoda la afedlile siyaphonga ushiyana thina njengama-member kuphela abakhulu obani omkhulu labongwenya labana ndothi ungabi le ndaba labo laba angeke uchitheke i-church mkhushula no atsha abantu wena mkhushula mina ngisathemba ngoba imali lezi bengiziwekha zonke ebhukwini wena ungathothi khona ngapho le muli yakho liyadla liyashutha thina abanye siyalamba ama-members anti imali yisikhwama se-church besenze ukuthi mina noma kuyisikhwama se-church sincedisane lathi sincede ngitsho njalo umdala usuwela ngikhulume laye umdala isawo ngikhulume laye hle ngamfonela ngimtshela ngengqondo zakho ukuthi esithi ngikhulume lawe ngimtshela ukuthi ngicabangene mkhutshula ukuthi sishare imali leyo gwese zwisisa phela ndoda lawo kungadlula sebe sikwathi ukuyadlula nini sibulawa indlala no ndoda ngeke ngichithe i-church manje sizathola amanye members lawo zwisisa phela ndoda hawu kumbe usufuna ukuyidla wedwa imali yakho nxa ukuthi wena ufuna ukuyidla wedwa dlana ke ndoda ngoba kodwa ama-benefit ethu sonke thina amalokuzeni ama-ld e-church lapha akula muntu ozabona mani zwisisa ndoda bengiwekha out la wena ukuza transfer nami ngikwazi ukuthi ngithenge ukudla lapha ngoba ndoda ungayenzi so yabona nxa womisa ikhanda nxa ukuthi kunje ndoda nxa kuphela lokhu kungcono sidawuke phakathi once mina ngibe labazalwane bami batsha ngithemba ukuthi ngiwavula isonto nxa ungawavula isonto is fine but ngicela phela imali ndoda esasizibhala sisonke nami esazinikelwa ngabantu lami engizaziyo ngicela ukuthi asisheyane-ke nxa kudlula lokhu kudabukayo nxa kusehlule lami ngizabathola amanye members abantu baningi ndoda abaphendukile ngodubolobo so wena nxa ungasazwisisa ufuna ukuthi yimi owavula isonto nxa wavula isonto but lami yabe ngikhona nxa kunikela lathi esikhona siyabhala isikhwama sesonto siyasazi le mali so wena nxa ufuna ukuthi udle wedwa ndoda sozudle wedwa nxa kunjalo ngikutshula nxa kunjalo vele umdala bengimtshelile umdala usuwela laphana umdala uyisaba bengimtshelile ukuthi vele wena ikhanda lakho liqinile ungathoda awusazwisise ngeke uzwisise kona ndoda ungamphathi so ungayenzi so serious siyafa phela thina le indlela nje singama-members alo ukhathi ifoni azubugebengu so